kompawuzi umutwara atahe areba ngo skills bwanyuma y'abeegi okumurka habw'enshuro y'okubanza omurkazo abarukukorera amashomero ga gavumenti aga siniya nibeetombeitera abashomesa baabo ahabw'okwoshayosha aha murimo ekibarikugira ngu kibasagarra omutindo gw'ebyobwegyese enyuma. Ekinanibasaba akazi kati hati nimwe twasigaza bariya bagenzi mukamutuyamba whenever we communicate nabanye mukabe ningira mutwagoma twahandika in the shortest time possible umuntu mwetu mu rewards and sanctions. Otherwise echo mutakikozere our performance is going to decline. Yoweri Tuyishikire yashoborera nko kwarikutwariza abashomesa abarikugira emico embi kandi bakangana n'okushomesa abeegi. Of course kakazo uyalake tune rewards and sanctions committee mushomesa kwa kuteganisa no banzo muhandi omweta omwengaging at personal level as a head teacher yagumiza mu yakuteganisa omutomu staff disciplinary yagumiza mu yakuteganisa omutomu board disciplinary yagumiza mu kali atakwenda kuhindura omutsinda kazo mu rewards and sanctions committee. Orukuru kurambura amashomero mu rukazo Maclean namanya kandi wabayibembeiro rukikoru yashaba bakuru b'amashomero kuba bagambira abo bona barkwanga gukora babakoreho ninga babongereyo. As a department we have put a disciplinary committee also kugambira abashomesa. So we told them we first handle them as a department. Okay. When we fail, we suggest submitted to call for further action. Abeegi rushanjana na munana okurwa omumashomero ga gavumenti bakehandikisa n'ekitongore kya UNEB abeegi omushanju tubarashitamire bigeze ebi ahabw'enshonga zimwe heza abakuru b'amashomero bashoborraho babura okukora ebigezo byabo kandi zimwe ensonga ezikuba ziriho abamwe abaana nibarwara usanga baremwa okumalira omwaka gwabo kandi ekindi twine abazaire abakufurafuruka. Niwe ningira nko icyo kubanza cyabiyone kikwetera abana batakora bivuzo abamwe nibo bari yanani yuzi government kuza gushashura abana batungira aggregate sina hari yabe na munana ate kikumanya isomo okuba ataratunzire ibonero bo kandi twamadmeeting nkaba kwa binashatu n'ibi oza kushanga twaza kuregisteringa government nebane nako ashashura imitwari 16 nashingiye kumina ataza kushanga umwe atabasa gukora bivuzo cyamuretera ubuzubu aba registration. Namanya Maclean yashobora nko kubahereze koro kucondoza hanshonga ezukora banisamwa abeegi bakabura gukora ebigezo kandi yahiga abazaire ko zisumugisha gw'amashomero ga gavumenti. Mugume muyije mushikira amashomero mugambira abashomesa omwana kwiyarwire kwarabe hariho uburyo bwo kumuteraho ashitamire bizamwebyo. Ecya kabiri tushangire ngo abana bamwe nibarwo mu ishomero tutakumanya hibaza obumwe baza kuronda emirimo yo kuri sente obundi abamwe baza kushwerwa obundi abamwe baza kukora endijo mirimo ahabo butebasa school fees. Mwene tutera omuranga twine amashomero ga gavumenti agaturi hihi urugomborera mu ishomero bayito mu rukiko ruhora umukuru w'ishomero rya Canon Senior Secondary School yashaba bakurambura amashomero ngo batemu amani ngo abuko bantu babura munonga gashakwa sima na mu murkazo.